Ti pwedeng ko sa net kay sa kayo. Tsaka tao kay ang way pa ko ng Pohnpei nan. Uya ko pur choror karyawat. Ranwat niyet. May riyasak. Paran kao na riyagat riyasak payo. Ranwat uya ran kawalo an uya ko pur choror karyawat. Thailand ka katla mo Thailand. Pag Thailand katta. O pag uwan paron pares. Ang kakulian tayo tiyo lolo. Kailangan speaker. Kahit kupureo kan badawan sansan. Omaing samat kod so with level up. Kod GS parabot masyado kan wakila. Lagi tutuwa tayo ranwat lakap pinpan kukulat. Kau na benlang o sampa nanmor kikan kau na kan. Seperti kebunga marumang samat kod level up. Kaya kupura mo kalangan yang ki so sa bigat konot kan kaput yet sanop sa konabatar sen pagayir and meeting to ya kupuron banot lang samat ko labalab isu to kan kalew asisu ban kasto bang gadin yang ki so ra magot sa patawan yata kagadin katto mole dia manaman ki o malwat yang kita so sa ikit sa meeting o ilpanin sakla ay tong gitsan ka kalagong kubramoy o at tungal pugokan sa kaan paroy ba yarolap paron walan digit koros sa karihir o pagimapkat numaranat kaon o at son person kumawar son chong napala Jesus Christ. Amen. Senator ko kalanganan on paron pares pwede low masan saler tay kakay katla mo tay loy pan po na sa chief clerk kong roll call. Senator Absen Abram. Mang. Senator Kuko Abis Jr. Hey. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Hey, Mang. Senator Sonse Edgar. Nine. Senator Wilfred H. Edmond. Hey. Senator Bill E. Edward. Mang. Senator Stevie Gay Edwin. Senator Aurelio P. Joab. Hey. Senator Alfred Senatore. Otomat, Mang. Senator Danny L. Laben. Hey, Mang. Senator Edgar W. Liganet. Hey, Mang. Senator Tendi Teswo Louis. Hey, Mang. Senator Miguel Mike Loyola. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Macari Miguel. Senator Erilyn S. Movic. Senator Sheldon G. Nett. Senator Norbert A. Perez. Hey, bye. Senator Dionisio E. Simon. Senator Mitoro A. Simina. Senator Francisco Sinram. Hey, Mang. Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan chief clerk kasansal magtay sa bulman ko quorum. Muna tayo pan katla mo tayo la record and reflect my vice speaker Senator Nett, Senator Simon, Senator Loyola o Senator Simina excuse ang uya ko ranwat. Pwede tayo sa bulman ko quorum magtay katlanan sa bulman tayo uya kupur. Maway men ulian tayo tiyo uya sa bulman tayo sa karatan kapeng lap melal sa karan kapeng lap o bisik pang kupuran anilap sa matay kauno court. Sa karan wawlap ang kupuran na raksyoko, wawlap ang kupuran ni Shoko, wawon ko sa bulimar lekad ko, nanaleng ko, naan kaniyay ko. Waw tororong lapalap kay dinan balian tiyak, momocho government, national, state, o local government. Wawon ko kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Francisco Ioannis. Wawon ko siyong kupong lapalap, Honorable Nelson Joseph o yang amusyong kupungan koros. Wasakset, wawon ko floor leader, Abram, Honorable Senator kan koros, lang sa amuro, o Loiso Seriso, so masakan, o lang
Entia chorus momocho government. O labalab kan chorus nan chamber word romen Pohnpei chorus. Pon kalap pot robon taga pay kan. O nan way kan maslikan Pohnpei. Men pagaran kat oktai chorus e upanan wuya kupur toror karyawat. Thailand kagan kat la mo Thai lai men por tor pononta trom floor leader an kalwa ektai nan wuya kupur. Kalangan speaker Muniban pasula mawai jungal sekretan wow kapacapat wasaksit wan kun kamui wan kumelel honorable members kan ibil wan ki rail kan me bachang child mensing ranwat nan wasan muya kuburan legislature o ibil men pasuan wan ki rail kan men Pohnpei koris melel rail kan me bachang child nan men kapresa kan speaker men pasuan sakaram mot kesempal wajo pegak child kak Kapantala pwelpen sa Machail Channel. Karya man. Chancellor mo kamagit san sa pulmatay floor leader, Thailand kapantela wata ala dan channel. Pwede biya karyaman pen kamagit wo, aktail kapantela sa pulmatay channel. Miyadre kamu floor leader. Kalangan speaker nuwaw ibilew sa karamot kasampal wajo pegik Thailand kak. Chorok tiyo apali item issue o walu nan kalantar. Chancellor mo kamagit memiyak Thailand torak tiang nambe isu o walu anson kat kilong tepatong long kamamatan kusunat kan o resolution kan. Senator Carl Makaros Senator Sabulman Kier dat ngalen kiran sumaw tribal katla mo Thailand ban bonus floor leader. Kalangan speaker ay chungol sikaran waw sa palkom kupura. Ibil men ngolan kaya suo lew sa karamot kasampal wajo pegik Thailand suspend o trap business. Choro kati yo apali nampe isa kono mayay miscellaneous. Karya man. Chancellor mo kamagit memiyak Thailand torak tiang nambe isa kuno upwegi biya karyaman pen kamagit wo. Thai kat pon nambe isa kuno kamu floor leader. Speaker from Kupurak Child Mur Kombal Ma Minichew. Chancellor mo pagpagyu Thailand kombal ministry teryaw Thai bang kombal Lebanon show.
Chapale rok tay kat pan nambe isa kono ratoro roi pampleo pona sa floor leader. Kalangan Speaker nuwaw ijungol kasabali ijungol wow pamkupura iban beliau yata kamagito pagik jalan proyek talapan resolution calendar. Kariyaman. Chancel kamagat yung mayor tayo sa paltalang pan resolution calendar o tayo pan sa paltalang pan resolution calendar. Tayo kat po resolution calendar o ipan po na sa Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, muna iban pa doon ang itong sekretary men pateng kami biya itong sekretary kapem wawan kuburan sa matay ko labalap pwede sa buong kubur kalangan esansal wala naman tayo jaga tuan bikelail o yang tuwa daw yung kuburan ranut orang kami Speaker floor ori honorable members chorus Nima o karakara kimen badawan get a motion and withdraw resolution number isag mono labinya isag payo. Ugag karyaman. Chancel mo kamagat mamia koros mautung kamagat masani yei. Pwuhng masani so mia chancel me kaya sabul man kitar kamagat yung mamia. O tayo withdrawal resolution number yesak wano laban yesak payo. Speaker. Kamu Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, ibilman mo yata kamagit sa ilanggag place resolution number isag wano laban yesak payo ansap mo tayo resolution calendar ang ranwat masa niyo sa bulman kita. Chancel kamagat yung mayor tayo place resolution number yesak wano laban yesak payo o miya karyaman pe. Wagi amia karyaman pe aiban rule magtailan place resolution number yesak wano laban yesak payo pansabul matail resolution calendar try place here wagi try place here aiban po na sa chief clerk. Legislature resolution number yesak wano line yesak payo proposal for resolution honoring the life and achievement of the late Reverend and former Pohnpei State Legislature, the Honorable Pwuhng, and expressing heartfelt condolences to his many family members, friends, and colleagues for adoption. Kamu Chairman and Chayanko, Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, doon sa marahil ko open na ni Nansyon Komal. Amen. Padawan tayo magtaka Komal ko. Ika maila makapin resolution wat sudah pada bangku burukan. Angkat ketua tama mian sewot. Mana angkat sabun man tuan pian semua. Angkat katarobo. Otek usahakan makuna angkat. Bolta na bolta. Ma kirakan me sudah Pwuhng spelling tetet. Ika maila me samurai rule. Maitengar ansun encroachment. Contohnya angkat kapungala. Yan sa order, sa Speaker, imulan sa matay resolution what, mamasin lang, wasa magkapin resolution what pa ang pagkatariyang ye, malawat pa sa bulman kita. O iba doon kamel na pwede olan soges kasambol man met, o bilmarasang ang budak putaniyap. Ako nang kapin resolution what ang pagkatariyang nan markin wan sokesi nan budak tanyap email eta si Speaker man badawan ta kita tan ka komman pu kapi yan kak mie bang kubur koros o amendment yo makonangan uyawi an kak patolong kalangan Mr. Speaker. Chancel me pagpagyu Thailand komal o ikamela me koneng Thailand komal tabang komal labanan show Thailand awiyo to amendment me mie Child Commander o
Ong nasa pulmatail uyakpur, ong tay kat pan resolution calendar, dan masa naman resolution riyasak wano, laban niya riyasak payo. Kami, Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, ay chongal kaping bahan kuburukan chorus. Pag mga ganyan sa man kanangama, o dahil bahan kagaya sa man kita tawag na unsak. Men baron walianti sa bulmu committee anjayan ko medal television showcase offer floor amendment number walisak level niya risak payo and masaniya sa bulman dita Kariyaman. Sansala mo, kamagat mamiya, Channel Bill Check, floor amendment walisak leban niya riyak payo. Koros mautong kamagat masaniya Pwuhng masaniso. Pwede kamagat tayo poitar, biya masaniya floor amendment. Kamu, Senator Perez. Kamu. may niralap penggak sansal floor amendment kasambal nagdalaw yawi penggak sabmaday tatok o patsayang ay molun wain showcase o peninay patrugi la alibiliban kauno malipayer all kasambal minutes enggak pagkadariyang usalabalap nan margi nan budak taniap pagi all minutes abilwiya so much kasambal obilwiya all imbay karakarak talabot tel kabilsaladala sang nagarabi Mr. Speaker man padon yata motion dahil rojang timasin ban floor amendment dan bawalisak level niya risak pa sa walman kita. Kariyaman. Machular masaniya floor amendment ay ban po na sa kamagat mamiyak tayo rojang timasin. Koros mautong kamagat masaniya Pwuhng masaniso. Kamagat poitar tayo rojang masaniya floor amendment. Koros mautong tayo sa bulman kita floor amendment what masaniya Pwuhng masaniso. Kamagat poitar og tayo sa bulman kita floor amendment number walisak laban niya riyasak payo. Speaker, Kamu, Senator Perez. motion sa walman kita floor amendment resolution number risak payo level niya risak payo niya uyalar kepada patayang floor amendment bagi Kariyaman. Speaker, Tenangan. for the record, Speaker, Resolution 26-24. Chaltola. Oras mautong tayo rojang timasin LR number riyasak wano laban niya riyasak payo masaniya Pwuhng masaniso. Kamagat poitar og tayo rojang masaniya resolution number riyasak payo laban niya riyasak payo. Riyasak wano laban niya riyasak payo. Pwede miya amendment yu magtayo kamanata matok resolution what asawal matay rule may require duplication pa saliti o LR number riyasak wano laban niya riyasak payo uyalar LR number riyasak wano laban niya riyasak payo LT1 tayo bangkatlan anusyus ni Kope koros mautong kamutan resolution riyasak wano laban niya riyasak payo LT1 kawatan ni lima palimahon sansal magkoros utong ata resolution number riyasak wano laban niya riyasak payo LT1 ranwat tayo kamananta resolution 1 kamu Senator Card. Kailangan may speaker itungal wow kapatapat and patayang sa bulmu patoyam nilang itungal wow lapang ko pro mo wan ko floor leader honorable senator ko pinman wow ki rai staff me patayang child wow karakarak may speaker pagkar be masansal nan matulun kamal I mean kamagut malwat kailan ka kram ngale di sang nan ko puro subject to call. Kariyaman. Mau kamagat mamiya pagka sansal mamiya pakair miya nan kombalin lebanansyo main solar kuna nganto na sa chairman kalpo sansaler pakair kan iman katamante nan kombalin lebanansyo committee health pan trupa na more session
we aku purun ranwat. Aimet koros me utung kamagito masa ni ay Pwuhng masa ni so kamagat paita rok taiban komalti o sapal pena subject to court.